Rwanda Hot News, subscribe to my channel. Nyuma y'amezi asaga 5 nta Ebola igaragara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hongeye kugaragara umuntu umwe wanduye iki cyorezo nk'uko byatangajwe na guverinoma y'iki gihugu. Umuntu wagaragayeho iyi ndwara ni umwana w'imyaka 3 wari mu bitaro ndetse yaje no kumuhitana tariki 6 Ukwakira nk'uko Minisiteri y'Ubuzima yabitangaje. Umwana kandi wapfuye no muri Kivu ya ruguru ahitwa Beni. Ibipimo byafashwe by'uwo mwana byerekanye ko uyu mwana yishwe na Ebola, kandi byagiye gufatirwa igoma kugira ngo byemezwe neza niba koko ari Ebola yaba yagarutse. Nimuje kandi muri Gicurasi uyu mwaka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aribwo yari yatangaje ko yaciye ukubiri n'icyorezo cya Ebola burundu. Amakuru yo mu karere mwayagezwagaho ku bufatanye na MTN. Everywhere you go. Turotse gato mu karere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi igihugu cyatangaje ko hari abantu barenga 100 bapfuye abandi bakaburirwa irengero nyuma y'uko ubwato bari barimo bwaruhamye mu mugezi wa Kongo. Impanuka kandi y'ubwato yabaye mu ijoro ryo kuwa mbere rishyira kuwa kabiri, aho kandi bikekwa ko yatewe n'ikirere kibi ndetse n'umubare munini w'abantu bari muri ubu bwato, kandi ubwato bw'ibiti. Umuvugizi w'intara ya Mongara iherereye mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'iki gihugu Nestor Magbado yabwiye AFP dukesha inkuru ko hari imibiri y'abantu 51 yabonywe ku mugoroba kuri uyu wa gatanu, indi 69 kugeza kuri ubu ikaba itaraboneka, ariko kandi kubw'amahirwe ngo abantu 39 barokotse iyi mpanuka. Magbado kandi avuga ko uyu mubare w'ababuriwe irengero ari ikigereranyo ngo kuko nta muntu uzi neza umubare nyawo bari muri buriya bwato. Uyu muyobozi kandi akaba yatangaje ko bakimara kumenya iby'impanuka bahise babimenyesha ubuyobozi bukuru Kinshasa, gusa birinze kubitangariza itangazamakuru bataramenya neza umubare wabo yahitaye cyangwa se abayirokotse. Magbado kandi akaba yavuze ko ibikorwa byo gushakisha ababuriwe irengero bigikomeje, ariko kandi gukizere cy'uko hari abo babona bakiri bazima cyo kirimo gukomeza kuyoyoka. Kuri uyu wa gatandatu kandi ubuyobozi bw'intara ya Mongaro bwahise bushyiraho iminsi 3 yo kunamira abaguye muri iyi mpanuka. Dusoheze ibivugwa mu karere mu gihugu cy'Ubugande, aho nyuma y'uko hari abakozi 3 bo mu biro bya perezida w'iki gihugu Yoweri Kaguta Museveni bapimwe bagasanganwa ubwandu bwa COVID-19 ubwo bari bavuye i Dubai, ya Abu Dhabi ndetse n'iya Addis Ababa. Umuganga we bwite yavuze ko nawe agomba kongera kwisuzumisha. Bari abakozi kandi bari bavuye muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, aho bari baherekeje perezida Kaguta Museveni mu muhango wo gufungura imurikagurisha mpuzamahanga riri kuhabera nk'uko byatangajwe n'umuganga bwite wa perezida Museveni witwa Dr. Joseph Okiya. Dr. Joseph Okiya kandi akaba yunzemo ko nyuma y'uko bari abakozi bapimwe bakagaragara ko bari baranduye COVID-19, ngo na perezida Museveni yarapimwe ariko basanga ataranduye, ariko kandi bagomba kongera gupimwa. Ibi kandi bibaye mu gihe Minisiteri y'Ubuzima ya Uganda yatangaje ko kuri uyu wa gatanu umubare w'abanduye kiriya cyorezo mu gihugu hose ari abantu 124,437 kuva kiriya cyorezo cyagera muri kiriya gihugu muri Werurwe 2020, mu gihe kandi kimaze guhitana abantu 3,172, naho abagera ku 96,237 baragikize. Twerekeze mu gihugu cy'Ububiligi, guverinoma y'iki gihugu yatangaje ko igiye kwemeza itegeko rigomba gukoreshwa mu gihugu hose rigena iminsi y'akazi igomba kuba 4 mu gihe yari isanzwe yari iminsi 5 gushyirwaho mu cyumweru gitaha, aho rigamije gufasha abakozi bakora abakozi bo mu Burayi kugira ngo boroherezwe no gukorera muri iki gihugu n'ubundi kiri kuri uyu mugabane w'Uburayi. Ni mu gihe kandi muri Iceland na Espagne ho itegeko rimaze iminsi ritangiye gushyirwa mu bikorwa, ariko kandi Ububiligi nubwo buteganya gushyiraho iminsi 4 y'akazi mu cyumweru buzongera amasaha umukozi yakoraga ku munsi kugira ngo abone undi munsi umwe w'ikiruhuko. Ni mu gihe kandi Ububiligi buteganya ko buzagumisha amasaha hagati ya 38 ndetse na 40 mu cyumweru ku bakozi bahakora, ahubwo ayo umuntu yakoraga ku munsi yakongerwa akaba 9 n'igice, aho kuguma hari 7 n'igice nk'ingurane yo kugira ngo abakozi babone uwo munsi w'ikiruhuko. Rwanda Hot News, subscribe, like, share.